Kažu da pod kapom nebeskom nema ništa ljekovitije od meda, ali eto ovdje usred Medne živjela je baba Spasa Radić, na sve 4 strane svijeta čuvena po spravljanju maza protiv svih vrsta kožnih bolesti. Svašta u njih stavljala, svašta osim meda. I baba Spasa, koja je spasila mnoge, odavno je uspomenama, a da se čudotvorni recept sačuva, danas brinu snaha Zorka i sin Marko. Liječila kožnu bolest, vrap i češu i lišejeve i mojasile i onaj vitaligo i tu psorijazu. Sve kožne bolesti. 100% sve bilo? 100%. God će odnio ako se pridržavao toga da samo ne pere, da se maže ovom našom mast, to uspješno bilo. A kažu da su iz svih krajeva svijeta dolazili? Iz svih krajeva svijeta su oni dolazili ljudi. I ko god će odnio tu mast, nije se potužio da mu nije uspjela. Nije. A šta možemo od toga kazati? Šta nije tajna? Može li makar 5 nekih trava da se kaže? Šta ćete kazati, Milodon? I šta ćete kazati? Ima još tije sprava, još drugo. Milodu? Milodon, da. Milodon trava. To je cvijeće ono, jel? Cvijeće, da. Dalje? Dalje, šta ću, ne znam ni ja šta Da. Ali kažu i kad se znaju svi sastojci da ipak se ne može napraviti prava mast. Treba praviti to bobne i na masti. Na masti se to pravi. Da. Na masti sve sprava se sastaju i to se kuva i to se pravi i tako. Pa šta je sad tu važno? Koliko je čega, jel? Bobno sve ima mjera šta sa čega uspije. Naslijedila snaja, a nije sin. Što? Pa ona više radila s babom pokojnom, pa onda i tako pomagala joj, ja nisam bogam. Ja ne moram od posla svoga, radim posla prezeću i poljoprivredu. Ili je to neka više ženska zanimacija? Pa eto, s babom kako počela i baba kao jedinu snagu ima da je pomogne i tako. A dobro, i vi znate kako se to radilo i šta se radilo? Pa kad bilo muke da nema niko i ja bi spasio nekoga, ne bi ni ja prošao mimo. Znao bi raditi. Znači i u vašoj glavi je ta tajna? Pa jest, mogao bi ja to raditi, ali nije sad potrebno baš. Da. Jer ona ima vremena više to, nego ja. A rekao ste malo prije da je ovaj čuveni doktor Višnjić, jel tako se zvao ona iz Makarske? Da. U stvari ukrao babin recept. Pa on nije ukrao, nego on je nekoga svoga poslao koji je odnio tu mast, da se kopira, ali ljudi su dolazili, bolesnici, i pričali. Kad su od babe pogledali mast, vid, okom, baba, mi smo istu tu mast dobivali od Višnjića i liječili se. I on čak nam i kaže, ne smijete ovo jest, ne smijete ono, zabranjuje. Baba kaže, sinko moj mili, sve možete da jedete što se od hrane jede. U mene nije da na dlanu kažem da će Bog ovo ono, nego to sastoji mast. A Višnjić možda nije potrebio sve sastoje i ja nisam ni kazala sve sastoje. Pa osnovni sastojci su trave. Jer to ja ne bi Višnjića nemam da ga optužujem, nego to govore bolesnici koji su bili kod njega, liječili se i nije se mogli izliječiti. Da, drugačije su trave ovdje, drugačije dole. Da, a to bi dokaz mogao biti najviše poštari koliko samo donijeli za babu, morali raditi samo poštu da je donosu od zahvalnica na ovoj godini, koji su izliječili. Toliko o travama.